hamusqa kay programación maychus kasan yachay wasi. Kay mosoq trimestrepi noqanchik ñawirispa kasun Diospaq palabranta. Napaykamuy munani pichus kasan Noemí Delgadillo, Nareli Delgadillo, chantapis Carolina Ramírez. Allin kusikuy noqapaq maychus qankuna qhawarispa kay yuyarispa kaygichik kay programación escuela sabática quechua qayupi. Maska miski kasan ichari parlakuyninchik kay killapitaq noqanchik entiendespa kasun profeciasta. Señor ninchik saqespa karqa sapawninchikman ichari miski parlaykunasta, miski declaracionesta. Ajinata imaynata tiempompi declaraspa karqa wakin profetas chay profeciasta. Kay tiemponchikpipis Señorqa saqespa karqa profeciasta. Imaynata noqa cristiano hina qayariyman entiendeita kay profeciasta. Señor willawanchik ajinata palabrampi. Invitaspa kaygi kicharinayguita maychus kasan kay libro de Mateo. Capítulo 24, versículo 15, nin ajinata. Pichus kay leega entiendechun nispa. Ari, pichus kay declaracionesta, pichus leeg kay profeciasta. Libro de Daniel, Apocalipsis, tukuy ima libros pichayqa entiendechun nin. Kay libro de profeciasqa, tukuy profeciasqa munasqa wawqimasi mana tukuypaqchu ichari. Pikunachus entiendey munangu, creey munangu chayqa chaykunapaq. Chantapis pikunachus salvación tatarita munanku Señor pichayqa paykunapaq. Porque tata Dios sagerqa kay profeciasta salvación tanoganchik tarinapaq. Imaraygu, kay tiempoa uyarispa kanchik tukuy runa masinchik siminmanta. Jesucristo kutimungaña. Año 2000 pi kutimunan karga. Pero kay watapi noganchik kanchik 2025 niras tatanchekqa kutimunchischu ichari. Entonces munasqa wawqimasi Señor saqiwarqanchik chaymanta hina noganchik sumaqta llanninpi purikuspaqa noganchik yachanapaq. Porque pichus verdaderos wawasninqa manejaspa kanqangu, entiendespa kanqangu kay profeciasta. Entonces kay profeciasqa munasqa wawqimasi kay tiempopaq, ñawpaq tiempopaq ichari chantapis qhipa tiempopipis cumplikuspa karqaña wakinkunaqa. Hinamanta Señor noqanchikta k'amikuwanchik qayarispa kay trimestritaqa pikunachus leejkuna kanku kaytaqa entonces entiende chunku nispa. Imaynatataq noqanchik entiende sunman. A veces nisun ichari imaynata si waq llaqtasman risun chayqa waq ayllusman digamos Estados Unidos y maypi imaqalluta paykuna parlarispa kanku. Ma quechua kanchu, ma castellano, inglés paykuna parlangu. Sichus noqanchik risun chayman chayqa seguramente wawqimasinchikwanqa mana entendenakusunchu y wakinkunaqa creenku y imaraygu Señor sagerqa kay símbolos, imágenes mana entiendenata profeciasta imaraygu mana allinta y uqayullapi payqa entiendechiwasuman kay tukuy imachus hamonqa kay ñawpaqman chantapis cumplikonqa kay tiempo. Señor ninchekqa munasqa wawqimasi ningi kay Diospaq palabranpiqa payqa inteligente. Aska yachayniyuq karqa. Paylla yachan munasqa wawqimasi imarayguchus noqanchikmanqa saqiwarqanchik kay símbolos, chantapis imágenes interpretakunapaq, chantapis payman qaqayllakuspa salvación tarispa ichari. Wakinkunananqa es que Señor seguramente mana sumaqta parlayta munarqachu sut'ita wawasina. Mana. Kay libro de Salmos 139 piniwanchik imaynatataq Señor ninchikqa payqa yacharqa ichari payqa niwarqanchikña imaynata pay entiendenata munarqa. 139 versículo 1 ñawpaqman niwanchik kay declaraciónpi kay hinata munasqa wawqimasi. Tata Dios qanmin allinta qhawakuwanki
rexihuanquita nispa. Entonces paga rexisuiki, maimantachus kaigi, imagayuyuchus kaigi, porque kai profeciastas agespa carga símbolos, imágenespi, porque tu kuikayu parlas kunaga entienden akupaj. Kai libro de profecías ka traducis kasan inglés, portugués, castellano y chari tukuy kayuspi. Entonces tukuy llahtas pega entienden gangu ñawirispa kay Diospa palabranta. Salvación ta tarinankupaj. Ñaupaj mantaskispa lección de escuela sabática nillawanchikta. Imaynatata kay Daniel man parlarispa carga. Ari. Kay libro de Daniel capítulo 12 versículo 4 pinoganchik tarispa kanchik declaración ta. Señor ninchik parlasqa Daniel man. Chantapis kay libro de Daniel taga, kay versículo taga, noganchik compararizon imawan libro de Apocalipsis wan. Noganchekpa munasqa waqmanchik creenchik kay lesqanchekqa chay kikin kasqanta. Pero libro de profecías ashka símbolos, imágenes tian interpretanapaj y mana noganchik interpretasunchu munasqanchikta nitaq runamasinchik nitaq tal vez pastor nin voluntad nita interpretan machu sapitan Diospaj palabranga interpretakun chantapis kutichikun, entonces ma inventakusun manchu ichari. Chayraigun bitagi kay libro de Daniel capítulo 12 versículo 4 tanoganchik leerispa kason y munasqa wawqimasi sichusqan bibliaykiwan kasayki chayqa kicharispa kason Daniel capítulo 12 versículo 4 niwanchik kay hinata maypitaq señor parlapeasqa Danielman nispa kayta. Cantahri Daniel, kay imastaga sonqoykipi pakay, sellakuytaq libruta, tukukuy p'unchay chayamunan kama, ashka runas kayman, haqayman purikachanqanku, aska yachayniyuq kayta munaspa, nispa niwaqraq chay parlasqata. Entonces munasqa hermanos, kay chay tiempo pega niwanchiki nisqa Danielman. Chay willasqaytaqa mosqoyniykipi willasqaytaqa sonqoykipi haych'akuy. Chantaqa chay librutaqa sellay. Imaraykuchus wisk'ay nisan ichari imaraykuchus kay profeciaqa hamuq tiempopaq. Pikunachus mas k'anqanku tukuy desesperados nin ichari entiendeita munaspa. Pero kay profecía de Danielqa mana kay tiempo pachu. Hamuq tiempopaq kay futuropaq nisunma. Y libro de Apocalipsis niwanchik munaspa wawqimasi Juanman parlarispa kaspa señor ninchik kay Apocalipsis 22:10 pega willay ichari Juan tanisan señor ninchik willay. Mana tukuytachu willayki ichari mana q'ala nisqaytachu rikuchisqaytachu qan willayki. Wakillanta willayki porque kay tiempopaq kasan chay punasqa. Entonces imaynata libro de Daniel pi sellay wisk'ay nin chanta libro de Apocalipsis pinilla santa willay kichari parlay declara nisan ichari. Munasqa hermano hermana. Kay libros proféticos mana alitonga tiempo lapacho. Señor ninchik tiyan tiempos nin declaranapaj chantapis interpretanapaj. Munasqa hermano hermana. Ajina miski Diospaj palabranga. Ajina sumaq qillqasqa. Porque Señor ninchikqa sumaq yuyayniyuq, sumaq yachayniyuq, sumaq atiyniyuqqa pay chayachan imaraykuchus noqanchikman kayta saqiwarqanchik. Estudianapaq Diospaq palabrantaqa noqanchikqa mañakuspa kana Espíritu Santota. Ichapis aycha runas hinaqa noqanchik munasqanchikta entiendesunman kay profeciaspi. Pero Señor k'amiwanchik noqanchikman mas k'anata payta
Espíritu Santuwan sumaqta k'anchachikuspa noqanchik leerinapaq. Noqanchik mana le sumanchu Diospaq palabranta, sichus mana sumaqta paywan kawsakusani, nitaq allinta paywan a cuentas kasaspa, ichari chaylaygu kay libro de Mateo kicharispa kasun, capítulo 5, maychus niwasanchik versículo 18 kay hinata. Ñawirispa kasun kuska, ichapis maquillawan a veces manoganchik y apurata ima ruwayatinchichu, ninga hinata munaspa hermano. Chayraygu cheqatapuni nikichik, cielopis kay pachapis kashanan kamaga leymanta mana huch uy letra, ni ch'ini rayapis chinkangachu, tukuy ima hunt'anan kama. Ni runa, ni pastor, ni líderes de la iglesia, ni pi atinchu, uhuch uy letrata ni rayata cambiaita, yapaita monasqa wawqimasi. Imayna kasan Diospaq palabranpi qillqasqa, chay kikinta payqa respondekonqa. Chay kikinpi noqanchik tarispa kasun respuestasta tukuy tapuy ninchikman. Ajina sumaq kasan Diospaq palabranga, bendita santo kasan munasqa hermano hermana. Chayraygu cuidado kan y munasqa hermano, noqanchik cuidakuna tiyan. Sut'ita niwanchik Diospaq palabranga, Señor ninchik qayllapiña kajtenqa, falsos profetas oqarikuspa kanqa. Allinta willasqankuta, allinta interpretasqankuta kay sumaq willaykunasta. Sin embargo, nin ichari, mana nipi ni raya ni letrata churangachu, nita yapaita atengachu. Chay claro, entonces, pipi creena tiyan, qelqasqapi, Diospaq palabranpi, por algo payqa saqewarqanchik kayta. Ñawpaqman taskirispa noqanchikqa, tarispa kasu munasqa wawqimasi, maychus kasan kay libros proféticos nisqapega, ashka símbolos, imágenes. Ichapis noqanchikqa ninchiki ma entiendenchichu. Payqa parlaspa kasani figurado o literario nisqa. Kay lesqayqa imaynata chay kikin nisqachu o figurasqa nisqachu o simbolisqachu kasan o simbolismo hinachu kasan. A ver chayta entiendechiway. Nisaygi munasqa wawqimasi. Diospaq palabranta kicharispa kachu. Ama noqanchiklla parlanachischu. Ichari, machus kasan kay libro de Daniel capítulo 7. Libro de Daniel capítulo 7, reparaspa kasun, imaynatata Señor nincheqa nin kay hinata. Por ejemplo, leerispa kasun. Tawa waj animalta rikorqani, chaytaq ancha mancharina hina karqa, manchachikunapaq hina puri manchay kallpayuqtaq karqa, kirusninqa fierromanta karqa, hatuchaq tukuy imata mikhukapuq chika chikanta mithaq, puñuqtataq suraraq, chantapis mosqoynipi rikorqani, chaykunamanta kay wajlaya animalpuni kasqa, umanpi chunka wajraqniyuq kasqa. Kay declaracionpi, kay escritupi noqanchik tarinchik profeciata, ichari, Danielman rikuchispa karqa millay animalta, mana rikunata, chunka wajraqniyuqta, ichari, aswan kallpayuqta, kirusnanqa fierromanta kasqa, tukuy ima mikusqanta tutaq kasqa. Entonces kayqa imayna kanman, sichus literal nisqanman willasqanman hina chayqa, noqanchis rikunsunman karqa animalta, imaynata kay tiempopi rikunchis alqota, misita, ichari, pero kay clase animaltaqa noqanchisma rikunchichu. Entonces, lenguajepi parlaypi kasan lenguaje simbólico. Imatani munan kay chunka wajrasniyuq, pitaq kay animal kanmanri
kikin Dios pa palabran respondekun, kutichikun. Chayraigu, chay kutichikuita noganchik tarispa kasun, kay versículo 24. Daniel capítulo 7, versículo 24 pi. Maychus nisan kay hinata, munas kawaukanasi. Chay chunka wahrasniyu, chay chunka wahrasta chunka reyes kanku. Paikunata chay reinopi kamachenkanku paikuna qhepankuta wahñasta uyarenkanku. Kamachejkankuta creechenkanku ichari. Entonces Dios pa palabra ni wanchis chay chunka wahrasqa kasan chunka reinos. Chay chunka reinos ka ni chay ashka atiniu kangangu chay chunka reinos. Entonces parlas pa kasan kayqa maychus Babilonia manta ichari. Mana sutita ichapis señorqa sutita churarqachu, pero historiawan chantapis kay profeciawanqa sutita complementakun, sutita noganchikmanqa entiendechiwanchik imachus kasqanta chay chunka reinos. Ichari chunka wahras chunka reinos. Entonces ajina kasan munasqa wawqimasi kay qayaripi ichari imaynata Señor parlawanchik de manera simbólica kay libro de profeciaspi. Alak tukuy profeciasqa ajina kanga. Imaynata kay libro de Apocalipsis noqanchik ñawirispa kanchikqa warmi nin ichari pi warmi iglesia kasan munasqa wawqimasi. Chay tukuy imasta noqanchikqa kaymanta ñawpaqman entiendespa kasun, pero comprende, Señor saqiwarqanchik, payya yachan, imarayguchus kay libro de profeciasta saqiwarqanchik, imapaq, entiendenapaq, salvakunapaq, payya yachan, imarayguchus chay lenguajepi, chay símbolos, imágenespi noqanchikman parlawarqanchik. ¿Por qué? Porque investigan atiyan, entienden atiyan, maskan atiyan. A veces munanchik kamus qayatañat antata sumata mikuyta ichari, pero mana, Señor munan wiñanata, noganchik kamunanchikta Dios pa palabranta, entendiespa, comprendespa, chantapis, paipi creespa, salvación man apanawanchispa. Chay carga yachay kay semanapa munaspa hermana. Qhepan semana noganchik tinkuna kuyasunta, kay yachay wasipi, suyaspa kasayki, Dios pa bendición wan kaychik kay punchaypi.